Urithi bwa mburi ni urithi bubwega na bagugwitithia na mbere kiri uturo na kuri baria barithagia mburi ta cia nyama na bangi ta George Kombe bakarithia mburi ta cia iria uria wambiririe urithi bu matukuma no indi au kabere atabuthingatira muno na inyuma ya urimi buria athingatira kuthuka ni untu bwa thoko. Mbiririe kitambo nontu nukuona mburi itu nacio ni nyingi kou no urithi bwa kitambo nontu tikaciambiririe iri nyingi nika tutapea attention muno kana tutethaira twiki mburi muno nontu iturari na ngui ingi inene sana cia kwithira tu supply another chain of supermarkets irambirie ureta issues na ritocoka mburi ine ringi lakini no itura hao. Kome ari na mburi nkuruki ya mburi 1,000 na ena gitumi kia kurithia mburi inyingi. Na mburi 800 iji yaki rimwe tukumba kuritarita imwe twaikie yeta munde na yungi yetu no tutwina munda yungi na yungi yeta ikaria nao igasokua but the total number of goats ira twinio thai 1100 kira gitumite ndithia mburi thai sana inyingi na kwenda kurithia cithiri nyingi ni mantu yeria ukonia mantu yeria eria ri tukona rikiandikirwa antu sana inya na sibitari akuru yo ntonto babara akura na inya undo kangwita ngikura muntu akandikirwa eria na akerwa specifically eria ya mburi ire rituma muntu akambiria kwana karingi ndona ya kambona ida ndomba kumbo produce eria ri kumbo ri kumba kunyiria ntoba Meru County. Kome ai muthemba juri kujwa mburi urithitie twe kwamba kugeria na mburi itawa Toggenburg pure Toggenburg isi yire ciare akubua lakini tuwita antu baba isi mantu ya mburi pe yo to device kana to bomethia no turitana iba twirire pure Toggenburg itibuya muno na kwetu na no mwanka tunizani cio Toggenburg bwayo antu ethira ire yana kweana ethire 75 kweana ne ata tukathithio huko kenda gukarou ndi tukayukia nthenge pure Toggenburg twacoka tukayukia mburi itawa Gala ingi yontu ingi ciritha cone antu ba Borona tukeya tuka improve nayo gwato nio kiana kirega ita kitithara gi pure igethera kire afa twacoka ringi twamigwatithia kaire na pure nende gaita 75%. Iria ria mburi ni iria riri ubatu muno kiri mwiri jwa muntu no indi thina iria nene muno murimi etherwa ari nayo kiri urithi bubu ithoko ya iria riri utengo gite changamoto lakini yetu ira mbonete changamoto enene itoka mamburi nyingi itoka mamburi over 100 lakini ene no tutena mutaratara yo wikeria ri tutena mutaratara yo wendia actually tukona ntu boturira ginya babu batutura iria tobureta na nguine no tutirambiriria kuthithia packaging challenge ira tu nione ndi ni wendia bubu iria riu. Kome ena kiroto kia kwambiria kibanda kia kuthondeka iria riri ria mburi na njira ya kurikira cama ya thoko. Munda yuko na tu na yo munda yo munene sana, it's like an average of 70 acres tukuthwania waka factory area twambirie kupaki iria nende tukendia outside the county. That is our vision na te vision ikuraya mbua nyuma ya miaka ingile tuketha tuna factory nene sana mundene yu kiri urithi bubu bwa mburi no mwanka utumire utaramu borithi kenda umba kumenya mikarire ya nyomo ciaku na Kome ari na mataro kiri murimi uro kwenda kwambiria kurithia mburi na no mwanka withiro wina wendo bwa nyomo wina wendo na wendete nyomo oni limbendete mburi muno inya mauta ya kama ya mburi rimwe mpaka akinya ni uthio ndimbona ya kuthongomia mburi. You see that love, that kind of love. So imbethirite ndina wendo bwa nyumo sana wetenya wakwa mucio kethira kwina mburi na wacoka na ntu nawe no kwenda kurithia kethira tu mburi inde ya uni mantu amburi no mwanka we employ professionals para bakumenya mantu amburi tiwethia we mundene we mbabaine we michirine na we mburine ni kansuite antu bara bakumenya ngui ora mbomba kwira murithi omburi ukwenda kwambiria
utitura kurithia mburi akambiria mburi nyingi tondu kwina tu challenges tu tobia kuria womba kuyokethwa na cia mburi wamitwira thara mundene ikethire ndire nda thara kiria kwenda thara njumu na kiria kwenda mbithi kwa muntu akambiria na mburi nyingi. Antonia Weru TV, murimi uri ume na kome kinywa.